babu sang en ka Riyâd As-Sâlihîn no yewta en kanko nelaɗo la yuhibbu ta'ama o aybinali ñamete ha hande wastihabahu wastihbabi e dagagol kadi madi mantugol ñamete ay si defaki moƴƴa manta tum an Abi Hurayrata radiyallahu anhu qala ma aba rasulullah sallallahu alaihi wasallam nelaɗo Allah aybinali ta'aman ñamete qattu ha hande ñiri wela dino luppi dino sañini waɗi ɗini ɓe watta ɗum kamɓe ɓe idaftahahu si weli ɓe akalahu ɓe ñaama wa in karihahu si welali ɓe mettiɓe tarakahu ɓe terto muttafaqun alayhi kono attention faame dey kadi kamɓe sonna e maɓɓen ko wawɓe defude ɓoy ko finuɓe kadi fula musidum kon si defi ɗo ñiri sañini ndi addi min woolay so waɗi ɗo lanɗam o yuppi toon kilo goto haaɗi rak min woolay so wuyni ñamakoye ɗum ha tawi ñamata ko min woolay ɗum ɗo wona aybingol koko woni kon ka ñamete min wolde fiyo accu nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam sonna e maɓɓen ko compétent ko wawnoɓe defugol on faami ka wan Jabiri radiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam nelaɗo Allah on sa'ala ɓe landino alahu ɓeygore maɓɓe nden al uduma fi ñamete wiyetede uduma on فقالوا إن هئنا لا ما عندنا إلا خل من جزاك لو سونا خل منكم نبني فدع به لا نودي كل نوع بعدنا فجعل بين يأكلوا بنياما ويأكلوا بما كأني ما الأدم مؤيو وديدو الخل مؤيو ينكو فاسو نيامته نيامته نوكو أنسي تاون لاندو لا إندي أنيني يواتا عنده نيم الأدم الخل بمعنى إيمانتو دي udumu moƴƴo ni hullu moƴƴo ni di mana no selli ka goɗɗo manta ñamete rawahu Muslim ɓeygo am ɓannana min ɗe bantuje no weli ko maafi no weli manta ɗum ko hunde labande wallahu a'la wa a'lam.